Бул окуя 1000 жыл мурун жубан-жубандардын келишинен башталат. Алар кыргыз элине кол салып кан төгүшөт. Жубан-жубандар Кудайга жакпаган иштерди ойлоп таап, колго түшкөн кулдарын чачын тысырайта алып, башына жаңы союлган төөнүн терисин кийгизип, ээн талаага таштап кетишет. Тери ысып, күнгө куураган сайын кызып, үнү Кудайга жетип, тартпаган азапты тартып, өлгөнү өлүп калат, өлбөй калганы ата тегин таптакыр эстей алгыс маңкурт болуп кала берет. Силер канча аракет кылсаңар да мен багынбаймын. Массагы сагынма. Башым. Ай башым. Жоломан, oğlum. Joloman. Joloman. Oğlum. Toktacı. Joloman. Toktacı. Joloman. Toktacı. Tokta oğlum. Tokta oğlum. Senin eline ne oldu? Joloman. Sen beni tanıdın mı? Ben senin elini. Joloman. Tamam değilsin de. Gel, şey koy. Joloman. Sen beni tanıdın mı? Joloman, atın kim senin? Senin atın kim? Mangkurt. Senin elin jerin kim? Atateyin kim? Senin atın Mangkurt emas, babam. Senin atın Joloman. Atаңы isteysin mi? Atаңы. Bala kezinden atып үйрөткөн атаң эмес беле? Истечи. Балам. Ой жараткан, эгерде чын эле болсоң, ушундай шындыкты кайтып киргиздиң. Адамдын акылын уурдап, кандай шындык? Душман болсо мал-мүлкү албайбы? Башты албайбы? Билер ким? Кожоюн келтат. Эч кимге айтпагын. Мен кийин келем. Ey Mangkurt, azırkı ayal kim? Sağa gelgen. Мен апам. Сен апаң жок, сен маңкуртсун. Dağı ayal gele turgan bolsa, mına jağı meni at. Tuttun mu? Ала. Sağa başına ısık su koyar. Sen onu kalaysın mı? Жок. Ошондуктан аттым. Tuttun mu? Башым. Çıda bala. Çıda. Atpa balam, atpa. Balam esine gel. Atpa. Atpa balam. Balam atpa.